Jedno vam je neporecivo. Ovako se ne živi duže od par dana, jel tako? Da to ne znam bolje od vas. I tu nigdje na svijetu. Osim u državi Izrael i na otoku Braču, a i na otoku Hvaru, jer hoću da kažem koliko su oni u stvari tupavi. Nekad. Ti si moj balan rođaka, sam ti to ne znaš. Možda znaš. Ja znam, to me bi. Tako da, nothing personal, just a business. Morao sam ti simbolički i biblijski uzeti Hvar, knez Brečko, za predstave, samo. Lijepo u zube, zubi će se drugdje praviti bolji. Kudi kamo, i oko si ti za naše uslove meštar suzanat. Aj, jebi se tamo da ne misliš da culači u usta, to je posebno. Nisi ti kriv što ti je stara, što je, niti sam ja što je moja, niti je iko što je ičiji grijeh, razumiješ? Na samom početku sam ja rekao kakve su kod nas tradicije, šta sam ja pročitao u knjigama, ali oni od vajkada. Da dijete je krivo za očeve grijehe ako je poseglo za plodom grijeha oca. Ako ga se odreklo, a imamo lijep mi primjer na Zmajevcu. Jako lijep. Ima da se poštuje ne jedan, puno lijepih primjera. I ne sam na Zmajevcu, puno. Jer Zmajevac je okupiran još uvijek. Bez obzira što smo mi prešli na Golubak, ispod koga imaju neki tuneli, jel tako, Alba, koja je malo se razvaljanila. Ja bih tamo ljudima kupio čokoladu, zato znaš, niste ljudi ništa krivi. Čovjek bi možda mogli biti ljut na mene što je šef jedni ribu, a i on ljut na mene što je njegov šef njega ribu i tako dalje. Ja sam hoću da te ljude se ne riba, nego riba iz sebe. Riba iz sebe, sinko. Jer jedno je vrlo izvjesno, ovaka budala se slabo rađala. Pa ćemo da vidimo, a ko uranio, zoru prevario, ko rano ranio, dvije sreće grabi i šta ono sve još nije, ko nije uranio ili ko jest uranio. Pa sve. Urani pravi. A nemoj gledat ko kad gdje spava, ne spava, šta ti znaš ko šta radi. Može navlačit mačura, može studiozno se odobljivati, može raditi konj 5 dana. Može. I na godine tako. Ali sve ima svoju granicu i sve će se naplatiti. Allah,